Kardom bini we dilitum pilihan yang sam putat live bang tulo dilitum Meghalaya ben lasi dilitum bini we live ki bang along ke naga cetong dun ki hai jaya kathar ala IS retire lapen 24 plus organization long pen advisor lo alangli lapen putat doselang khams nurbha porjing alangli headman lo rata cera lo lasi ko putat doselang li tumlong Bilison Durong SGB lah bang ke new leader ke hai SGB lo alangli Bilison Durong lapen aku doselang putat di tumlong Sajon Kathar alangli Kardom lapen ini video killing bini meli tum kacini kantung bala dak ekibang pen new leader long SGB alangli pen sini bakrang na lasi nalitum dak new leader long nalitum dak kene rong dulu lapan halalang nalitum aprangko ke nalitum history ka jolong atai ko nalitum rong mata oh rijab habidang bong sidopu lasi la soput hak nalitum hana sabsulang kacini jaman nalitum ko son si la to wararai nang kilela la soput hak sabsulang kacini ga Kardom sir mane nilitum ta 1981 ahut afrang ang lele ko ke nitum ta Meghalaya la non ki do arong situ acha dak pensi nitum 1981 se haparai hidam hatto si pulang ni ke hai alang li non ritaja jai kathar alang ni ke hai si nilitum phanang nitum atop do rino to wala dungan bangon nalitum hai dukan kadu ka we rong rudak to wala ku mena cikiman kusi alang ni nitum pan han ka pere de kam si nitum alang ni lam per si la to wala ku an Henry to cikimlo la pen dukan dari ni cikimlo la ali jai kathar ido uno hutsi nalitum hala so chinang pin khatte kang si na pin khat pen mane nalitum kali hala so ke mane social forestry thengpi ethip la to ara kum ke acha la pen nalitum hala dak rijab alum ki do pen no dak aliara ke bang ko nalitum ki do ki thak kis baki joy ali do ke thepik lo mane kadu ko we chujor chulam pendang lo ko be bithi ke chujor pendang lo som sui penta akijoy ke thepik lo kisu ke chelang pendang lo kadu ko we gari motor ta romaru na lut kroisi lai kadu ko we ni tum joy kepen ekdam nilitu rogasita jokro lo se kala la la sela lang li jaya katha nakapin khara joy ni hala so DC ki do un karimgans DC ki do un usi nalitum han instruction ang PC nalitum latum sara joy ni kansi nalitum adu alia dungan ki bang a district ke la alang itu new malidor ke do ke Korimganj kali lage Kachar district mujhe ne li si Kachar district sita nang claim dat la pula bang so nang claim joy la kala DC phanta pudam lo ala Kachar DC phanta la ako puthad telang ni nang panangka juthi nangli dak non new malidor long non nalitum kenela rong asara ajakong ba la kene village headman nalitum hala dak kene jakong nalitum ko an exercise long lo ba nalitum alam ko an government nang kroy no mat ke dak nilitum lo mat ke gangbora tum jo se rong alam ko pine alam lo ko se gangbora tum jing ki dunde te government da ajar alam ta accept gangbora tum alam se government ta accept ke han development of ke han musa gangbora tum alam accept lo ke han santin anta hanglo pula tangke nang pilo laga rong asar manela rong asar bang sorkari gangbura bang kali di sorkari gangbura si rong asar lapubo sorkari gangbura masih rong asar mane dage bahi do dilo je rong asar pen hala sorkari gangbura nangilo aku rong asar mata nanglilo gangbura bhai la mata nanglilo mati la sinalitum lapuan bulote nalitum bio ka alam lo la sinalitum non kupi kene karbiang lo sor phan kupi sinang li ki ke lam kene manen ki thang kang tu non le ga chini da mate ne karbiang lo bangke la bang so sidu la ron pigir de ramat gangbura tu phan ke ale ko pon de gangbura tu malam bangke ting pon de la bang so bangke delihim pen manga chuning ri dunia bangke lang soron bangke pigir de ra aku ron si ating ben si claim tu nang ko to la sa ko puthon li ar ju pon tulan alang li jai kathar pen alang li ke ha ka prong la ka da dia kam ke claim ong lo chata alang li tun ke claim akam kwan chun mala pen ha ro ma sa dum kwan claim thek ma claim ek thema la so putha ka bang ke alang li sa jai kathar pen na pa pon tulan
Nilitum bang ke halada Rong asar tu majak kong kan mak. rong asar tu majak kong ke pabedet kangyang lo kada ke sorkari kang bura po to phan jar sodo se ta hala tum phan no lo ke hang hidet lo ajak kong pabedet lo la sini tum la rong asar pen sorkari kang bura ke hadata inut vet nangi pusim ni tum pubong la pen arong tin ta servan kep do pot la servan kep ke lega committee le village committee la so committee pering vek nanti la pen pering vek mane aphang beda do bom no anda do bom sarkar atu district council tum la recognize vek nangji la utilize vek nangji en vek nangji pusini tum jasemet Deng pon vek na po. deng pon vek ni development na kam anta la servan kep along pensi keng pensi ke claim nangji pusini litum hadak cedan bom Ini cuma yang long sudum ke aku kai pendarong kang bura hello rong kelang lapen kala napon kadu ke we development account kang bura tum se lah Kalang. ke wan ke dapon non dala son si claim nang ipo Kalang. Aku sik sidul ateng ke la son si claim ni ku ada tak ke top do. Kalang. Sik sidul paragraph 3 long hala ke top do. Sitani li kemang ngome isila la ala kile ke thega bang la pulu sar. Ili tum loge sorgari gambura ta doko. Kede rong gambura ta doko. Lasi isi sia rong nong si bala kide nito sorgari gambura ka ko wari si rong ni rong thong. Engke hada do po gambura ke thong. La puguro de go son na deli tum ngela. Lake abidong ke hala apran ben ke do bom ilitum gora karbia tum a sarkar aphan ke la non ke do bom a council dong ke sarkar pu chichini wang wedat lo. La masih hala ke sarkari gambura gali Putin kok lo. Rong gambura ta sarkari gambura lo. Government at karbia tum ating penge sarkari gambura lo. Hala ta. Karbia tu sarkar gambura lo. Seta hala chichini wang weda masih akaprek sarkari gambura nang jipu matarong lo. Karbia ang long bang Kalang. La medhala nali tum la new mali dawra long ke village police pu bang do ma. village police tu La ke nang tum langi tum ka instruction ateng dan si kami claim ma. Lalu, lalu. Mana de hala tum mitang me meeting ke do anta ni tum pensi nang hampur se me meeting do si kam pecun pon mong Acha, la sila hala nang tum malam ke pompe ko te hala tum ta claim la pulu. ya kan pe Sa hala da ili tum long kar biang long ke abe busa. Nang li. Avelo ada ke opini ka area suke munit kuna do po bang pulis narju pulis me gambura tum han hai sarkari lata gambura tum ta thek ser ba man sar ju chok thana ke thek ke tum bang arju tu telo ala ke Kalang. La si ako la lo la sinon ili tum kar biang long ke landamen lo polo te ili tum ke sikshidum pa yakong ke abe pin lo la pe ili tum long ke general district ason si jiman lo la pe ili tum west kar biang long aside landam lo pote non district kimi nangi kim ke la ke tum general district hara autonomous district ke tok alam abe la sinon puthop dam tunang ili tum chini tunang Malidor dak Meghalaya border lo kene Assam pen la Meghalaya border lo itu tum alang itum la ke hai sajon kathar alang pelechini kona la ke ilitum ladak nalitum kido promotum bang nilitum bang lo nalitum lapuan karbialam ta lapuan incho jeloma la penang itu tindeng support ke lapuan incho jeloma pun cupin nilitum ang teklam la singnon ilitum nalitum ajak ko ngateng nalitum mong teklam ajak ko ngateng kote nalitum karbiang long gambura pente dak ilitum kene dak Meghalaya long kido karbidum ajak ko tang gambura tum la so puthak nalitum la Meghalaya district long Jaintia district long ke claim dun ajak ko paning tang mala nalitum gambura ajak ko ngang thani tha prabjin kan thiek kan Sekarang 24 plus organization kalau tu apa ni lihat, bukan alam mati. Non ini tu marong manbo, hekam eh, masih ni lihat kam pamer ko. Nili jitu ke hekam long, non ke manbo mateng ke, ladang Meghalaya lo jitu headman mate. Kasia tu cuma ngatu ma methang alam thepen ke, wahe chinong kusi, mate headman lah. Tante headman aron pen jitu ke claim kapetam ke mesen si theklong nili tu mathe man non anili tu aphathanga ke sum abe pen lang. La penjung si la nili tu ke chu backpon ke chu epon a headman jung si a hoga ting pen kam claim chipiduk pulunte nili tu marong a kisum thanda vedenji la pen development mate our side longpon ji la pen non da longpon bo nili langlo non a department tin pen tanili tu aphathanga ke sum thekhe bloga in puno nili tu aphan kaita lunang pele thekhe chili ma ke nangji soga chili ma ke nangji or ma ke nangji aso tin lasana ta karayan electricity la pula ben so karai na kera pan sita non ta nil tu phan na sum se la pen landa ka lilang nile tu rong arlo ka chi right he chi right kong he ya phan alang li tu
VDP na tum chi e honon u la VDP ga chi e mate Village Defense Party ku chi e phanta la le tum abar sai ni pipon la peneli tum la ke headman si hukum pipo mate arai pipo la sunili to VDP secretary la pen members e konpo igalang le tum rongar lo duty pe do konpo alang le tum makam ke la hello rongar lo chong hi la pen jo si hor ke jun pen kari kan krang pen katang na ka huri khat pulot de alang le tum ban nepo ni le tum direct police afan thonam po nang litum da ka chong hu do ma nilitum dag local men ke kang hu awe ka thara sar ate bon sita min nilitum ke do non dona bhoi pa rong bang ke don in corona kep do la penili to voters 90 voters do la pen nilitum rong mat ke kang hu non puta nilitum thek thelan bon sita min nilitum ke do bang ke Bangladesh border 1332 33 34 international pilar long se nilitum do la se kang hu po ke Bangladesh Hindu Bangladesh sor si kowe punon jang phong borok punon tharwe punon chelong chenong punon bi punon to ana son dalal itu senai hubom kita nilitum locality long ke la son kang hu ma wela no amta la pen dismedli son pudami khasiatum ke tam tangan da nilitum afan son dak ning ne pe wai pon lak pu ke nilitum thek thelan la pen nilitum karpiatum budam lon te phai troxir kep phai karpi ke jomangalam thek thai la pen yedun la pen alang litum mata birthday program punon piso pagri pangdon punon katu ka wihan ta nilitum phanang invite pon na thang pon na gere pon kaita la pen nalitum pini ke bang pini ke bang ta jong se alang litum henodak poson te son ba ke nalitum arjuno ta thek pon logia pon sita nalitum ke bang ajorne u alang li headman headman of the Ratachera village to we halang nili phanali pan pon appreciate la pen na ke ro nam ta do litum mano alang li ta nali phan ke ro par ki nali ke bang ta nali phan ke ro par kasi lalau lapen la tu non ilitum kacinim kan nangi bangke kacini kang tung nalitum pen non ilitum la kene landam nang ilitum ha west kar biang ilitum kar biang long pen Meghalaya border do hala pu e kacar wo lok la khasi per kar bi kacar wo ya lok si lam ke pahanca ba lam na som si do do la si nalitum kan hala so lam pen kan nalitum kai fake banang litum pan nang ki rodo mala so lam puta mane kacilang ni ba hala pu e kacilang ni alam lok se ninje mati lasi nang litum na dakar lu hidup promotum pan ko anang pasung ma na pajoy mala so putha ka sapsu han ha nili jitu non ke thek dam long la bangke adak ke job na tum to ko ka joni si man bom la pen non amat ke nili pudam kok ji thek dam lo chini dam lo nili thek don lo kan ta do lo Bangali pu akhaya tuma joni si ili tuma long la puson ang man thab bom sita non ili tuming long so hijan mate khasiya tum pen alang li tum na kang hon ponaro kom na palang tu manang ki pipon along ke thang ta ni tum kai abe pinang mason la pe jitu non kar biang long ar lo ke man bom isar lo mate wesar lo la pusona bang nili tum ning oi pan pik athema nili tum chichini dan Meghalaya long ri ni tum kar biro from hibe ni tuma happy mate ni tuma agar dead ke theke kar biang long dis hada hello ing hada ke la manang ne ili tum 100% ili tuma right jelong nang ji na pen kan tu ko beta mana warsai ka no claim nang ne mate na interfere dun bang beta nai pusini tum ni chit ke tam kai hota ape ma ili tuma happy pusini ili tum kai ta ninga krong jibi jaga bang ke ili tum now I think we can request Mr. Boying, okay the headman headman of Ratachera to please tell us the function and duties and the connection, the relations you have with the government, whether the government utilize you and the village council there Dorbar Snong for all any development works or anything. Yes, as of now, because according to the village administrative bill which has been introduced by the district council, so whatever the development coming from the government or any department, it always contact the headman who is we have been chosen by the Dorbar Snong of the village. So whatever the officially coming from any department is always has to be through the Wahed Snong of any village. Wahed Snong or headman. Yeah, Wahed Snong. In Karbi language it is Rong Asar. Aru and then that Dorbar Snong means Servan Kep, Karbi language. So in Jaintia Hills,
the council, the district council and the government fully utilize the services of Dorbar Snong and the Wahesh Snong and the members for all development works or any other works. Is it not so? Yes, yes. There is no problem there. I think the council itself has made a law already for that. Yes, yes. This council had made a law. It was only the Wahesh or the headman should be looking for any development purpose which had been coming through to the Yeah. Wahesh Yes. And the Wahesh Nong, how it is chosen? It is elected or is it for life? It is actually it is elected democratically according to which have been majority any been chosen by the People. people by the village. So it was chosen by the people and for the terms of 3 years. A term of 3 years generally. Yes. But it can be extended, I It can think. be, it's depend according to the Dorbash, no? Yeah. If the headman is selected again, then he can also be again to continue. Lasi laso putha ka nang liya sabso pachili ku jasa. Now, alam ke la puhelo, alang li pulo, yet the district council si allo aron pinchong detlo development akam tame jak akam si tame la rong jo ke claim nangi pulo tante la rong asar dake Wahesh Nong pusi pulo rong asar apansi government atum si chi nang loji lapen latum pansi chin wai rabji lapen ke Dorbar Snong budu latum Dorbar Snong ke la ke serwan kep lo serwan kep atum penching wai rabsi serwan kep si la rong asar pen development akam anta la pencet akam ta claim bom la ke district council si allo selam det lu si alang lipu lu ilitum karbiang lo ke district council ke allo ta selam tek det lo non anta Lasi laso putha liya ko putha nang litum ma bo. Lasi nang litum non kene karbiang long aran phan ko PC nang litum suggestion report je. Litum nang litum long nang lang tuet lo nang litum magi peng tuet. Nalitum kido pada kali 60 houses ne ilong 100 houses do kasi lasong bong sedame nalitum peng bela join ne nalitum aja kong kitanda sedame hada ke karbiang long polopot karbiang long dilu popot arong bage do pilo karbiang long sedame hala so aja kong bang cicini bang beda lu kasi laso puthak nalitum ko pisi pudam jiwa Tili ke pudami abang ke la pulo. Tili thegam long lo non bang khaya tun ta nimisi ke do pen ko na le klem no mawan lo ma. La pen dead hi jan char wo du jien ta jo sin ning kan sa ma pirta na julong polente ka che dia seroido. La pen la baso ka che dia pen ke jirpo man po. Jirpo pen si ka do be kam che klem mon den po. Ta sin nili ka chu ni ridam par pe ka bang ke nili non anta na le tumalong live tele ka salo la pusan son ka ni je ka bela. Sita non nili ke cheng si la pen nili rentik ki thia bo sita Karbiang longar lo ke do nili korte nili khaya tum apa ninggal sam long wek nangji la penji tu bang khaya tum nang kor bodun bangali je semet ke khai nili ning do bongo sena bai mo ko pui na ha bongo sena bongo sena ko khaya tum ke klep ke chok che pu khang nang ning oi pik la si ali tum da dolo la pe nili tum ta kai ke hosita mela bang so birta ke envoy la pe la chunda titik chok da titik ke nili tum ta ninggal sam ke abedet pathe manili tum ahem pilo headquarter lo pusinili tum ningche thedam lasi dalom lasi nalitum non ilitum ke moralo gaji thalo lasi youth pen ilitum han nili phanak pasini dum thula hello ilitum karbing lo to mas council pen ta asam bagla tum non festival long posetame lahi lo kachi pate dui phalari han war sai pi pen la pen hala ilitum ma custom hala da ilitum kene kikan kilu na puthak ka pachini ya phan lahi la ilitum dakala latum han kene ilitum councilor sortum latum pen chingkira lahi puthak war sai ponte choro parji alang litum ta chuningri laso puthak lase councilor sortum ta kene laso puthak asapsu initiative enra mathata ilitum angtan kido kar bidum lapuana sabet sitame alang dumi pengbet kido kang tang pen ajoini non pini yadi lat alang litum nilitum pen chitong lo long lo la pen non kiwang jelang sitame la ilitum electoral roll prepare ji phan nalitum dami bor inang po ilitum la talang litum mason power exercise ya phan lasi non puthok na nang sarya ka alang li phan asapsu pachini khala kupela so puthak ilitum non ko pisi ilitum dakwang pen ilitum pachini lo ma
dak ke wang pen ilitum ka chini son Mana kuan ci break lang malah punya. ke prega bang thang da vedet ni li thek long ke ilitum pen ke alam litum karbi alam ka ningki ke rongkhang son thot di phuna tu son bang ka li alam litum bang ke rongkhang alam bang se yasemet ka ningji la pen ke alang litum kaningje long ke asamis bongali alam theke paju dunde karbi alam lok se ningje munar lo benta ilitum paju dun lok et lo la Alang ko boleh cekrak meme lah itu. la kalang Ini tuh kar benglo itu dun si imi hang alam tame cirim tu dekhe. jete tek Bang acar ki dorun tu makan tu makan alam makan. da ko bage karbi alam lok se ningje munar lo to we benta la sini tu ar julong bom Lase kar benglo so da so putha ka bang asap so ki mata parsik pen kacilaria fansi curi milo. Laso putha ka bang de. Kata saraku. Lihat ini je lah. Yang siap pot hek lo wes tak ni lihat sab kan tu pan apa jual pulang. Je non het nang le kaning je. Lama makin ning arong partik lo la penili chokari lo la penili ning je hedam par lo. Non ini dong do korting je ra tu man sita me la bang salam kaning sampai kalam lo. Festival la long nele tu mani kanong dung lo nang kelang dunji nang hadak nang Charlie dunji la pusong son. La siong se nale tum nili tum hata warsai nang pipon la pera thak ke wangi nali tu pen pajir porap longi abar sai jon se ni pipon pulote nili tum jehop parpi la bangke kenang so la salam bang la cultural society president secretary pan udam po la salam bang han nampo nang litum address nang pipo la pen la data isi kopi ma jauh ajir song asong do ho arong tin pen ba area tin pen se hadaki dun po data isi area pu hisab lakhat detra nang litum hanang papehangan la pudate mo ke hadaka charli dunji po abangan na dun tuamat asami salam ningge dun turong pule pilo de ala bangu karbi ala ko hinu tu et pone pilo ne Lase aku lalo lasinon puthot aku ilitum ke bang hi bang lalo. Ilitum non kene karbiatum ke non karbiang lo tum ke digdak sai. Ilitum ki claim kita mata lalo bang chiteng ni lap alo. Lasi non ala puthot kene la nimisi pa bang ni phanang tum tan ki dupen la sabsu theni bet sitame nang thalun bitha. ning isi pen ke doye phan ke ili to among isi misunderstanding the dum don ili to malong real ili to malong ri no anta kachini par pe det para jao dhoro malam pe na ning chi oi la puson ta doko sita dag neli to meghalaya long ri ke do christian de pugali hindu da do kon sita hari da do kon sita neli tum la hai alam pe do de la hai jong si kate do pulon te ili to ga piniar ni pekok ini ke hindu asor ke ka preksi iji Christian asor ke ka preksi iji sitali tum hindu tum ta Christian tum ta kadungo beta karbia khai ne paya pe ri puzeneli tum tong rapen ki rapet la pena manchipi tante la sili tum ma along ria long ta jong sit horoman lampen kachar bu la pen ke chutin la pen la pukulon de la ke chok pat pi chok chepin la lo la pake la puate geli tum thanna ta ki chunji kya vedat ko la si la pua bagen ale tu ke plan ke boy Hindu Christian la pusona lama pake padodet si ke me benang litum umrong so na tu bensi wang betadi ningkan parokrin erkebra ningkan parokrin erkebra kopi ningkan lawa 35 pemain mo Neli kecini, neli government lo, rekod labang sop pramen bo ke wang ke, kan ini rekod ke lo bang ke 1938. 1938 Rekod neli ke. 1938 oh acha la so record si dang li ke theklong Oh, lang ta la ke wang cheng pu kali he Ke la wang cek prang ke. li ke wang ke Tu pik lah, prang. la penhala jantari cholong nang kidun atuma bangke adimamen kopi pu ha no kedu Hawaii pu ne pe ne Hawaii Moktapur Hawaii Sangkat, Muktapur. oh hadak si dak pe na kahilo ko an kahilo dola Dakpen hilu pik lah. Oh, Ani hilu. sia long lela. oh arnisia long li dam na la Dakpen hajawai, jawai pen dauki rundam na. oh la ke sita la ta meghalaya ar lobo Meghalaya. Ekdom Bangladesh border. cha oh acha hala tu mang si hala jantapuri cholong nang edun na tu ba nang litum te kalang lo mene api atik chete mute nang le record ke long dun si non heran Lase aku puthot di dan itu langsa. Alang itu ban ke arleng itu tum tawan. Ba ilitum kar benglo leader tum tawan ko. Leaders tum bang ko dakkan tu ko nang itum ta kar benglo wangra long le nang chini no.
hala dak le bang lon pusi bu la so puthak na li pi lo bu ko Neli teglong ga hapu pen wang po council pe nge thang garap dun dede ti. Aman an Arunachal pen ta wang lo dam thuru. Sino Sonitpur pen ta wang lo thang ke rap long le der man ke rap ke long le ji wali hala kang ara rong pu along pen ke dam nun pusi putu. Forest department tum dam serak non ni tum la bongo sena tum han eviction selam ji pula hai. Aman la karbie tum han toy tu et ma la bongo sena tum han ke bang pe do tu ke eviction selam le de al tum han ke karbie tum ta son si vitu. Aman nang ke karbie tum han ta ke phobat la si nang li tum aphan wang ra dang nang donun pu ge aprang ke lang det na lang han dak nang li tum methang si do thek kunji ma pi ma council pe nge kerap ji ke long ke pheri me me ta ki tani li si ke mang hundam ke aku mang hundam li po aku kadu ke beda mang huji nona lang litum dak ki do kacari kacalon ahin ala wana kantang jong se lang litum kar biang no ko wang thupen bo ha dak litum no ke nang kumat induk rabok hang yang ko kalang le ala dak litum power exercise lo medaji ada dak bang bongo senam se bang kacari liji bang se kate wali ji engala tum nan dak kene government facility ke long development ke long la pen alang tum rong sa raja kong exercise long la pen atum village police do engala dak la kusona hormu ka bedaji ni la si neli ke mat hateng bolote la alang litum dak padora alang litum le mo phi payo pen inut bahini bak lok le na pachi diduna no ta long li ki long le chiri chiri no tami no ta bang tami long le chiri dina yo data long li chiri du ate litum ke do litum ang long binong lo por hada ka bang litum long le chiri ta chiri dina Acha, non subdivision si kang puji pulang salam hok lo malang lok so na tu. subdivision kang puji la solam butha gala sar si chini po litum RDC SDO office ki dam tala solam tinkiam long la pa hala kar binum ta la pu ana kire ko ania bigha long lesi kache hodai do 2000 a chiri hedi chiri suri hi ni si BDO office fa SDO office fa si jor tu jet ji pu bang ki thik tu chiri suri hi ni ga kam ve ma ti mang aning ka rong tu bang ke jor ji si la pu ya la dak ta athela ji tu ki claim back tu ni tangka long ge oi pada tangka long ji la pa hala dak ki do ju ga mo ja block office lo po pot enga ha dak bang ke la bong lang num si bongo sena num si pado dam pupo kada la so kan jo eta la kar bitu mang aning karong so le lo athela paisa long i mati la le la hok lo ron nilitum da chi tong dam lo la so puthak chingki long lo arleng tum benta Nearly hin benda is a question to Intung. Sir, I wanted to ask one question to you, sir. And that is Mr. Boeing. Sir, I wanted to know the relationship between our people, that is Karbis, and your people, that is Khasis, living in Jaintias, living in this area. So, so far, how our people and your people are the relationship? How far it is, so to say, maintaining? Yes, as of now, as of remember, since a very long time, as we are staying here together, especially for the nearby village, Karbi village, especially this new Malidor, which is in Assam, and also to the new Malidor, which is very close, which is in Meghalaya, East Jante Hills. As of now, we are living very peacefully. We are known each other, we speak, we make friends each other. As of now, we are living peacefully, happily, and hopefully in the future also we'll be living together as of now, and hopefully we'll be enjoying staying together here as of now. Hopefully for the future also, we'll be living together as we are living now. So that's all as of Thank you so much for your reply, sir. La si pining we apor do tang lo pot ini tum la pan le ning we bang pasang itang la pen puthot de tum alu topic ka prek kan bang thuji la pen pining we bang ya sarjaya ka tha pana ni mara churo lo ini tum kar biang lo pen tangan wan ini tum kan kontak gap na ki wek sinang le dak nang le lo la pen ala ni pana suri ka dom pa ji lo la pen pu arang li ini tum long sajon aki hai khar sang ho alang li phanda churo lo ini tum long la pan ila tum Meghalaya long durun kok pen ala puthak ala hiyo puthak nang chesiar du pot la sia ko pu litum kene new Malidor alang litum kene Assam alang ri la pu Silchar district anak kido alang li sorgari gambura lo alang li ronga gambura mata alang li lo la sa alang li phanda churu lo je alang litum alam the litum phana pa chini du pot karbi ang long arat ba litum karbi gunama do ala pala so puthak ki pa chini pot churu lo alang li phanda la si thank you sir for you sharing about this Karbi and Khasi relationship about this, and thank you so much for being with us. We
Rasi pining ve dili hin pen biya keling ho hin pen alani tuman kasolang kenang kelang lo tuman ta suri kaudong pa jiro la pen la so kuthak nang tum nan share tha la pen dili tum pining ve dak Meghalaya long pen kelan si kantong ning Nilai tu suri akal dong, jepi dong, akal dong, Kardong. tu kata lo,